Svjetski boksački prvak Vladimir Kličko za par će dana braniti svoje naslove prvaka protiv Bryanta Jenningsa, te će se nakon 7 godina vratiti u New York. Kličko je posljednji put na američkom tlu, točnije upravo u New Yorku, odradio meč protiv Sultana Ibragimova, kojeg je svladao jednoglasnom odlukom sudaca. S obzirom da je Bryant ostao neporažen u 19 mečeva, pitanje je hoće li Kličko iz Velike Jabuke otići s pojasom. Činjenica je da način boksanja mlađeg Klička nije popularan, a mi smo napravili malu anketu što o poznatom boksaču kažu naši boksački znalci. 25. travnja Vladimir Kličko ponovno će braniti pojaseve koje već dugo drži u svome vlasništvu. Meč je najvećem broju boksačkih fanova uistinu zanimljiv isključivo zbog znatiželje. Je li Bryant Jennings onaj koji će prekinuti njegovu vladavinu? Dominacija braće Kličko, točnije Vladimira, traje već uistinu dugo. Posljednji meč odradio je u studenome prošle godine kada je po 17. put obranio titulu svjetskog prvaka u super teškoj kategoriji nakon što je pobjedio Kubrata Puleva. No zanimljivo je da iako su braća Kličko apsolutni vladari teške kategorije, nitko ih ne svrstava u red najvećih teškaša svih vremena. Statistika je na njihovoj strani, no neuvažavanje i osporavanje njihove veličine često je od boksačke javnosti, ali i ljubitelja boksa. Dosta kritiziraju boks braće Kličko. Što vi mislite o tome? Opravdano. Oni nisu atraktivni. Međutim, oni su vrhunski boksači, vrhunski sportaši i kao ljudi su fantastični. Ja sam ih upoznao, bili smo puno zajedno i to su vrlo jednostavni momci koji su veliki profesionalci u svom sportu. Zbog svojih predispozicija nisu previše atraktivni. Oni su previsoki da bi bili jako agilni i brzi. Napravio jedan sistem boksa koji njemu paše, s kojim on smiruje stvari druge boksače, s kojim opstruira borbu i pobjeđuje. I zato mu se ne može osporiti. Može mu se osporiti da bi on možda trebao raciti koji udarac više, pustiti malo ruku, umoriti se malo više da pobjedi, što bi nama bilo interesantnije. Ali on kada je to probavao, on je izgubio nokautom mečeve. Mlađi Kličko nije bio poražen od 2004. dok je stariji posljednji poraz karijere pretrpio od Lennoxa Lewisa. Danas Lewis, koji je osvajao svjetski naslov u teškoj kategoriji prema WBC, WBA i IBF verzijama, čak tvrdi da dio krivice za loše stanje ovog sporta leži upravo u dominaciji braće Kličko. Izjavio je da protivnici slavne braće njemu ne bi mogli niti sparirati. Naš proslavljeni boksač, koji je također izgubio od kritički nastrojenog Lennoxa, ne slaže se s njim. Ja mogu uživati u njihovim mečevima. Međutim, njihovi mečevi nisu toliko raznovrsni. Nema toliko udaraca, aperkata, krošeja, više je direkata, više je distance, rijeđi su udarci, nema izmjena udaraca i to će nekoga prosječnog sportaša ili prosječnog pratitelja boksa barem ne dovoljno zadovoljiti. Vladimir recimo ne voli primiti udarac. Stvarno ne voli primiti udarac. U nekakvom svom početku karijere odletio je na glavu jedanput ili dvaput. Znači, to je čovjek koji je toliko usavršio svoj stil boksa da nije uopće dopustio svojim protivnicima da mu dođe do glave. No, unatoč tome što nisu uvijek na dobrom glasu što se tiče njihovog odnosa prema boksu, Željko cijeni njihove ljudske osobine. O Vladimiru i Vitaliju sam puno lijepih stvari čuo. Jedan od naših boksača, Stipe Drviš, je boksao u biti u njihovom kampu. Bili su zajedno doslovce cimeri. Nekakve anegdote gdje braća Kličko odlaze u apoteku kupiti čaj i echinaceu za Stipu Drviša koji je bolestan u svojoj sobi su nekakve lijepe stvari o boksačima koji su veliki, moćni prvaci svijeta, a znaju se na pravi način odnositi prema prijatelju. Još jedan uspješan domaći boksač, veliki fan braće Kličko. Ljudi su znači vladari u najtežoj kategoriji. Činjenica je da malo se priča da će doći neko ko će ih pobijediti i to sve. Na kraju niko od tih ljudi ne može ništa napraviti. Jel? Tako da mislim možda nekim ljudima nisu atraktivni i nisu ne znam, lijepi za gledat. Možda su malo kao dosadni njima, ali ja osobno ih jako cijenim kao borce i mislim da su stvarno top 5. U svakom slučaju, unatoč konstantnim kritikama na račun slavne braće, interes za skorašnji susret u njujorškom Madison Square Gardenu je ogroman. Od Jenningsa se očekuje puno, budući je u posljednjih 19 mečeva neporažen. No tko zna, možda se dominacija braće Kličko ne bi ni ostvarila da je vrijeme išlo na ruku Željku Mavroviću.
možda će prepotentno zvučiti, ali možda braći Kličko ne bi bilo da sam ja ostao u tom europskom ringu, da sam usavršio neke svoje stvari. Oni su tada imali ozbiljnu namjeru biti napast mene. Njima je to što sam se ja povukao iz boksa bilo čekaj nas, ali stvarno tako, baš tako.